si tarik 15 Agust Independence Day dan hinata kilong iti jogwan kilongan ni kasi adim tin mate jagatin kami bangso 15 Agust Independence Day katalon pon sonto sila dagi kurong sutia dun gitu kobes along kami talon pon labang suko talon long cibias mate aduhia manten siam kaming long siam doktor tugram long hang lapen penang anarisang hutung MLA desing ling tendang lok MSC Johnny Timu dan penang anak juga tetapi so kayak dipendang dia long citong tong bertalen gelang kontrolnya. The 7th contingent, we have DAB High Secondary School NCC cadet led by Senior Other Officer Pritam Poro and Saluting Commander Suresh Kelly and Jinong Terong. In the 8th contingent, we have the Bosco High Secondary School NCC cadet led by Senior Other Officer Mohit Saha and Saluting Commander Pranab Chetri and Nokchok Timon. Leading the last NCC cadet by PM Sri Kendra Vidyalaya School led by Senior Other Officer Kunal Thapa, Saluting Commander Ancho Timu and K. Bonwaktika. Leading the school contingents in 10th contingent we have Covenant High Secondary School led by Platoon Commander Sarkam Tim Tokpi and Flight Bearer Sarklim Timong. 11th contingent, we have Mini English High School led by Platoon Commander Arpan Das and Flag Bearer Sarkiri Rockby. The 12th contingent, we have Jawahar Navodaya Vidyalaya led by Platoon Commander Ankur Jyoti Mudoy and Flag Bearer Shuspita Hazarika. In the 13th contingent, we have Chandra Singh Terong High School led by Platoon Commander Ruxana Begum and Flag Bearer Ganesh Baikal. In the 14th contingent, we have Presbyterian Mission High School led by Platoon Commander Kaiding Timu and Flag Bearer Jacqueline Hansetti. In the 15th contingent, we have Good Shepherd English High School led by Platoon Commander Rajiv England and Flag Bearer Birti England. In the 16th contingent, we have St. Dominic Savio CBS School led by Platoon Commander Acho Ronghar and Flag Bearer Arnab Tissot. Bharat Sadhin Kelongar ni Mate Independence Day celebration ni ilitum kado kabe karbiang longarat ahin pen nang chetong dun lapen press media korte lapen ing jir tumpan kado kabe phanta prangsi Independence Day akardom pipa jeriglo lapen pini ilitum kado kabe ilitum karbiang long adang pia along ilitum pirthe ilitum Bharat angkang pi anta pini ke ilitum Independence Day ke long ketarni ketalonar ni lo labangso ketalona long ilitum aprang ilitum adet aphan ke pajok pen ke cepadu ka food apran ke dama tuma phanta ilitum pini arna nili fin pen stame arna ma hirjume hang pilo lapen along ilitum phan sadhin nangwan pilo poradhin pen ilitum phan sadhina de nang bonai pilo sistame ilitum apotona tum ke klem dunai ke ilitum anutinta ke bang journey sistame ilitum karbiang long sistame ansuse ke paprang pon thekje aphan lapen the importance of Independence Day, the significance of national flag anutin akarbi sistame ilitum
kichini phan ansu se ili tum ke wang ji ki thur meri so jang la pen ili tum somar tum phan ti te than ponang ji ta kanang sot dolo la si pini pen sta me ili tum akoning che pathe se roi ponang po je ansu se ili tum son tin akam klem long sta me ili tum hala ili tum phan poradhin ke do hod ili tum phan hikoli sonang ko khet pe hikoli pe na ki free la pe ili tum phan ke pa jok pini independence na ke ban pi tum phan an sta me arna ma hi tum hang pen si ili tum ka do we ta ken kam su jor ponang ji pusinili la tha la an hen Thì mem pini labang so Independence Day katalong mate amai long kapre ka dim pen dana ji tong dun ma mem mate dak karbiang long ma di kong kang bet pinier ni ke ili tum karbiang long pen bahiri guwahati pen ta ili tum ajhak officer tum la pen businessman atum alang li tum ladak nang participate dun je phan wang lo amen bang ke nili pu thek thedet lo sidame lam sop rang ni li tong along li tum bahira pen da do la pen karbiang long pen kapre ka honggothon la pen dak political alam ta chipu pin pen sidame student organization la pen mohila organization atum ta dak pini Independence Day celebration na program ng chitong de Kela non ki bang jilang ako ning kan bang kenam tum pini asap tu pati chat ma pini si update son nan sik do ma nili tum ke chok che pen se chepakeng pon bom lo la si ki bang journey ta ansu se pa me pon se We are honored to celebrate your lifelong dedication to preserving and enriching the cultural heritage of Karbi Anglong through your extraordinary talent and unwavering commitment to music and community. Through his timeless works such as Denrong Alamchok, Nambiri Amirang Song Towe Nimang, Kali Kali Obong Korpi, you have bridged generations and preserved linguistic and musical traditions for posterity. Alam Likhan, Multiple Chinghon, Honorable Sir Erding Pensi, Labang So Citation, Pajir Toko, Kedeng Kodabang Pu, Lage, Kanterbe. Anuju, Awardee, Surendra Singha, Alam Likhan Sami, Multiple Chinghon, Honorable Sir Erding Pensi, Pajir Toko. Surendra Singha is a writer, poet, and educator. He is a retired high school teacher and inspiring voice of contemporary English literature. His works have been featured in international platforms Seven, 9 Independence Day Haji no boys আমি কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি লগতে প্ৰগতি আৰু উন্নতি আমি একেলগে কাম কৰিব লাগে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত আমি একেলগে কাম কৰিলে কাৰ্বি আংলঙৰ নতুন কাৰ্বি আংলং সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত আলাপ আলোচনাৰ মাজতে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি সমস্যাবিলাকক আমি সমাধান কৰা আলাপ আলোচনা কৰিব কাৰ্বি আংলং adun thu birta Diphu Press Club mate Diphu rong su pilong hirangke ke klembang fuduan lakan de hirangke ya presiden borsing rong park alang lipatir pi ponpen hirangke do an klembang potum pen chilangsi 14 August arni ITI mate Industrial Training Institute labang so institute asai along alang itu aklim ki pon la so sai ding poniklo la so sai ke ding pon akinang sot alam jong si ilitum chethan pon pulu tang te lage la puhelo ye thing pe rong e pulu tang te itum abinda long ji aku adun bangke thing pe rong jong si langroya rai ka dogwi la ha long jong si e pulu tang te landslide mate longli kang rai la hai penta rai unji rai komunji la pen ili jong si community tension du pulu tang te hu natural beauty long thing pe rong du la ha long dam pulu tang te tension da kom chaji ju la hai alam da du pik la pen thing pe rong ki joine ta la mara da pi tum la hai tum ta kichu hormu long po la pen kisang adim ta du po la pen thing pe rong gi li tum muni tum ta kisang adim ta du po la pen thing pe rong e pulu tang te du pulu tang te eli tum thing pe rong long pen oxygen long ji
lapen thengpi tu mangke carbon dioxide chila tu mangke insip thupo julason aki mesen aki nang sot dopik lasi non global warming ahut lapen climate change ahut bangke la thengpi arong ki bangke kenang sot lo lasi ilitum kadokwe phantani li tuning ring tu je ilitum kadokwe ta thengpi arong ihur nanggi si lanbel sar dang de la isi thengpi thengphang just met pet ke warmon phan mate environment phan lo same la ke e same aning kan na same e pono ke deng pono same kang hudum same aphai bat pik la sobu thang tum nangli hin ben kang hudum han kopia message lo kopia tu la kang hudum han li pui gi alang li tum bangke environment kha phalang no tum lo athe ili tum jong si thengpi e that pen aku panthula pithula pulu tangte lage natural imbalance dopo lage arwi tak jang kompo phangok pik po lahai dopo jo lasi lahai tum bangke adun tho birta la bangke Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon party BJP party alang litum BJP East West Karbi Anglong District Committee alang litum as joining amai ke dengpon adim la bangke di forum setia dung gitu tarlang su sirtalin auditorium hall long si pamanpon Pini Karbi Anglong MP के मंचे वीरेंद्र सिंह जी के हाई लो Karbi Anglong MA लेकिन LLB के पास मास्टर ऑफ लॉ के पास 10 के Karbi Anglong के वीरेंद्र सिंह जी के हाई लो CM तक मानता लो लेकिन के अलंगी के MP तक मानता लो अलंगी तबे पिनी एपेर अलंगी तबे यूट्यूब लोग से बुद्धि सोरे ना पिजुन बॉम लो खरसिंग जी के हाई अलंगी तक CM दा मान लो लेकिन के मिनिस्टर दा मान लो अलंगी तबे Nito bangsi budi sore nan pidung la. Lasi pini ke ongdung abang fotung. Tapi ni nilito balong si nan cerap itu tu na bangke people loma tim Karbi Anglong BJP party ke hokpet dan cerap bangke tham. Kajoba alam ni hokpet alam si tham. Lasi laso nangli ke chok che alam rara chatai lo onan. Bani litame SCM CM isa pipi maka cinya mukaan lam cepicoi nang pusi rada catailo bahini wet kali alani bahini wet ke bangwer ke kata konsilo kata memorandum nang piya hobe ke santia mohon na choya je katha ke hobe pene na rap thap ko hobe ke fasi chona hanti bangwa sita hoppe dalam itu rada thengdo ko nangji pusi alani bhanili borsino bhanpade press club president Karbi Lokachal ya so University Konchun Bangalore General Secretary Borsino Farmat Bangalore Press Club President Bhat Bangalore je Karbi Anglong CM pen nangli bahini rada thingno lam jepi choi tha interaction lam jepi choi tha pulo alang li tha people Borsino Farmat ke je CM ke ni student lang ke kale nang tum buji paka tha CM Chief Minister, Prime Minister, Minister, MP, MLA, ABC, atum के नया सर्टिफिकेट के पास डॉक्टर इंजीनियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के पास ने MEC, EM, CM, MLA, MP, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के मान में ना तुम चीनी बच्ची ने मां ना तुम चीनी एथेला के ठीक नया सर्टिफिकेट ना डिफू यूनिवर्सिटी कैंपस पे MA pass lo, dah bagi MA pass dan postgraduate pass dan penama MEC manji ni ta, CM manji, kali, nai tu mador keso, nai abur, jom si pipe pulang te Karbi Anglong orang tu bhat, jokje pulang te hai he, MEC man me, MP man me, MLA man me kali makan don makan itu macam, orang ramai itu me pilih, tapi nai tu atau kesunai pun jom manji.